Vale. Quilòmetres. Concretament, totes aquelles persones que feu els 10 quilòmetres haureu de fer 2 voltes al circuit. Es tracta d'un circuit de 5 quilòmetres i... Perfecto. Ja te'n recordes a nassos. A persones que, malauradament, ja us dic, avui encara no té cura i que afecten molt i molt la qualitat de vida. Vale, perfecto. Adéu, adéu, moltíssimes gràcies per tota la feinada que feu. Gràcies! Som-hi, corredors i corredores de la Llagosta! Som-hi, passeu-vos-ho molt bé, gaudiu d'allò més, les mans al crono, esclar. Enhorabona, Bàrbara! Picat de la cursa de l'Ena! Enhorabona! Algun temps? Enhorabona a totes tres! Moltes felicitats, fort l'aplaudiment, mirem a les càmeres, noies! I tenim el podi... El podi masculí de la cursa de la Llagosta 2025. Moltíssimes felicitats. Vale, mireu aquí un moment, sisplau. Quan l'aplaudiré, aquestes noies volen. Vale, mireu-me aquí un moment. Mirem endavant la càmera, somrients. Tota, aplaudim fort. Respirem bé. Estem preparats? Joan, saltem. Vale? Ok, darrere la línia, darrere. No podem trepitjar l'estoleta vermella. Joan, més enrere. Així. Vale? Hem de seguir la bicicleta. La veieu, la bicicleta? Hem d'anar darrere la bicicleta. Endavant! Vinga, Àngels, va David, que ja hi ets. Vinga, Eren, endavant. Així, molt guapos. Vinga, passem. Soy José Luis Blanco, organizador de la cursa de Llagosta, muy contentos porque es una carrera mítica con muchas ediciones y sobre todo porque bueno, lo hemos pasado bien, se agotaron más de 900 dorsales unos días antes y bueno, es una carrera que puede tener más de 1000 la próxima edición y sobre todo pues bueno, el hecho de que tengamos atletas de nivel, con atletas populares, con atletas como por ejemplo que tienen problemas con deporte adaptado, pues nosotros les ayudamos y sobre todo pues bueno, intentamos trabajar todo lo posible para que la ciudad de la Llagosta tenga una gran carrera y sobre todo agradecer a los corredores y corredoras que han disfrutado de una gran matinal. Merci. ¿Ahí está?